sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. usalli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal Kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal Kiblati adaan lillahi Ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat Menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. usalli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati Adaan lillahi Ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang fardu isya 4 Rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. usalli fardal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati Adaan lillahi Ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat Tunaikan Allah Ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu Wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Rabbana Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. langsung kurang ya, langsung kurang. Allahumma hadini fi man hadait Wa afini
وصحبه وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر langsung at-tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus salawatu طيبات لله assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة